Dame ni debata si termurmur ibas karina nasa perokoran imo menjamoti ate-ate dekat pikiran dene ibagasan Kristus Yesus. Amin. Kata ni Tuhan ta sinang dengkohenta ibagasan pernengetan permate Tuhan Yesus Kristus Jumat 15 April 2022 isuratkan mo ibagasan buku Yesaya 52 ayat 10 tulunai sohmi ayat 10:5 janah bagian mo kata ni Tuhan ta idokan Jehovah si Tuhan na merhasil ngana posongku ipoji mo iya janah ipadatas meduk kalak tersenggat mengidah saarnia rupana pe icedai gabi odanenge bage rupa jelma tapi bagian dari meduk ngebangsa lengang ibai raja-raja pesip kumerna lengang gabe idah jana ibetoh kala imo kasih pemadengkin ibetoh i pertua-pertua nagabe tema ibagasan pernengetan permata Tuhan Yesus Kristus merkitakan kata ni Tuhan ta si tersurat ibagasan Yesaya 52 ayat 10 telus 10:5n imo Yesus manggong kini tersa pertua-pertua serika kelengan ibagasan karena Tuhan Yesus Kristus tersengat kini tersa karina ngojelma oda mengkelomokan idi ingo asa mermacam bagi mo igana jelma ilako pedauhkan gelukna kan kini tersanai naik kumarna bagi di mo asa odalot kalak benar ibawa tanoh en uwe menggong kini tersa laku mengkep-kep denganna karina pelin senang na sampingo kesa katena bana kumara perukuran si bagi di ingo asa merdengan si beltek pe ngget ngusipata mersitakin makin salolamo akan namrale-ale merdengan sembalang dengan sikola dengan sakarejo dekat perdenganan si debanna dak mbendengo senang na sambing kesaperlu bana mula engkau kesak laku susah sadane nge poda tarida lapatan nai sidi susah kita menulusi dengan natutus mertuhu-tuhu mengkelengi kita barang baku nepe situasi ngelukta nai mula bagi di partua-partua idi ke boy dapat kita kalak si mertuhu-tuhu merkelang ate taba kita janah uwe mengkep-kep kita tu kasih pe kenah mendalani kini tersa iya merkitekan terpukta sedaren tangkas monain idahan ta idi kene bapak inang sini kegelangan terpuk sinanggo kita dengkoh en imo bagah-bagah Nabi Yesaya barang pe mulai bahasa Indonesia dok kenubuat Nabi Yesaya imo tersenget naposo ni debata sinai menggong kini tersa lako peluahkan bangsa Israel barang umat ni debata Yesaya pesakatkan bagah-bagah enda taba bangsa Israel ketika bangsa ini ibagasan pembuangan Babel ibagahkan Yesaya ngo neng roh mo utusan barang naposo debata lako peluahkan kala ini jarah ketika naing maluah kala ini kena menggong kini tersa mo naposo ni debata i rupana pe icedai gabi odanenge bagi rupa jelma tapi tutus ngukur nalako mendalani kini tersa ini dekat kini persu ini karena merkitekan bagi di naing petuduhan nango kelang ate di bata Jehovah mendahikan karina jelma mendahikan bangsa pilihanna naing go kesa ini idalani karina kini persu bagi kata ni Tuhan ta sini suratkan ibagasan ayat 10 telu na mendokon merhasil ngo naposo ni debata ini janah gabe ipadatos ngo iya kumarna pemain naposo ni debata i meduk ngo kalak gabe tersengget mengidasa meduk ngo bangsa lengang ibai raja-raja pe gabe sip kumarna pengorbanan sini baingken naposo ni debata i oda pernah idike idah kalak raja-raja dekat bangsa-bangsa bagi pemain naposo ni debata i tuhu-tuhu bengat mo jelma terem ibaing na poso ni debata i
janah gabe iidah kala idi kebelgahan ni debata Jehovah si oda nung deng ibetoh kala idi sedekah nen partua sedekah keleng na iseng na poso sinibagah-bagahkan si Jesaya baga seterpuen maksud na imo Mesias Raja si paluah merkiteken Yesus Kristus pertua masa ngukarina bagi sinidok ke Nabi Jesaya bagi sini terpuk sigo kita den kondai imo merkiteken kedirin Yesus Kristus bengket mibabo tanah enda Yesus nguna poso ni debatai si inggoroh isorganai lako mengkep kita jelma menggong kini tersanggo iya bana ileai abena pecedai orenenge bagi abe jelma jana ipersilangkan bagi sadakala perjahat imo merkiteken kekejaman kala jauh di dekat tentara kala Rom tapi pertua sedekah kelengan tangkas mau beto henta bagian dari igong Yesus pekarina ini situhunna lako mengkep kita jelma perdosamu asa ulang mago kita jana bagi kata itu hanta mendokkan ibagasan Jesaya 53 ayat 5 dina isi tapi iugahi pe iya kumarna dosa-dosa tangu iligasi pe iya kumarna kejahatan tangu ihukum pe iya asa maluah ngo kita kumarna ugah-ugah nai malum siakap sok membelgahna keleng ate debata mendahikan kita merkita ke Yesus Kristus oh dalot idi kepe dapat kita keleng si bageni kumak pelin ibagasan Yesus Kristus Tuhan tak iri kene karina partua ibagasan sedaren ibas pernengeten permate Tuhan Yesus Kristus merkitakan kata ni Tuhan ta naing ipesengit motaba kita imana perjolo Tuhan nango Yesus enggo menggom kini dersa lako mengkekep kita asa ulang mago barang isi pe kita ibabo tanah enai na pedoakan partua ibagasan memperlengeti ari permate Yesus Kristus karena tuh mau kita mengidah keleng ate debata ibagasan gelukta ulang mau gabe magosia si bain ibagasan pengorbanan sini enggo nigongken Yesus Kristus ini na petulukan partua pelin bay debata ngo kesalot keleng si mertuhu ini mula bagi dak roh mau kita mendahisa jana bagi di mango partua merkiteken enggo ipetuduh debata keleng na masih atena kita pene singgeluh singgo percaya ba Yesus Kristus tuh mamo kita peteridahkan keleng ini ibagasan tengah ninggelukta ulang mau ketika merdengan kita pelin senang nasambing kesaperlu banta ulang mau ketika mertetangga kita pelin senang nasambing kesaperlu banta ketika merdengan sibel tak pe kita pelin senang nasambing kesaperlu banta deket mamo ketika susah pe dengan tai kita pe kena deket mamo merasakan susah tak inget mau bagi pemahan di Tuhan ta Yesus Kristus igong karina kini dersa kemernakan dosa anta karina nai di partua asa gabe jelma pantas ngo kita ihadepen debata napapatkan partua ulang nenge mo si persilangkan Yesus kumarna kejahatan ta kumarna dosa anta kumarna pengelakon ta si somendei tapi partua kena tak inget mo mula pemerdosa kita bagian dari mengido mo kita mi Tuhan asa yang puni kita asa tuh kita bangket mi kesenangan sini enggo dihantarkan debata di tengah-tengah ninggelukta merkiteken kayu persilang ini na pelimakan partua kena mertuhu mau kita mersampak ate sedaren kumarebagasan mempernengeti permate Kristus Yesus enggo iembahkan karina dosa kesalahan ta jana enggo ikep kita ibagasan kayu persilang ini lias ate mo tadokkan mi Tuhan lias ate pemujin mo majalom matang tadokkan
mendahikan debata bapanta sini surga. Nipuji mo debata, jangan ipasu-pasu mo katana mendahikan kita. Amin, mersodit mo kita. Ale Tuhan debata Bapa nami sini surga. Lihat sate mo Tuhan, ibagasan karina pamahan mo mendahikan kami. Ngoy kap ko kami bagasan kayu persilang mate ko Tuhan, lako menalpunkan karina dosa-dosa nami. Empe Bapa sini surga, ibagasan sedaren di dalam mempernengeti kami ibagasan karina sinibahan mi. Asa ulang nenge mo kami dak bangkat ibagasan dosa. Tetapi Tuhan, asa tuhu-tuhu mo kami dak to mengulang kerembang bagi lemon yatim. Bagi ngo Bapa sini surga, mi karina umatmu sebagian katam, asa kau mendatang Tuhan memasuk-masukkan, mendatang menjamuti Bapa sini surga. Dosa nami ampuni kami, ulang membati masih kelengatemu dakin kami. Ibagasan Yesus Kristus mersolid mau kami Pak Bono. Amin.